let it snow and snow. Pehar i Farkaš. Ulica doktora Zorana Kamenkovića, 16, Zrenjanin. Veliki izbor, povoljne cene pehara, figura, plaketa i medalja. Svu našu robu možete naručiti putem maila. Telefon 023 528 836 023 310 0030. Pehar i Farkaš. Kvalitet je jedina naša opcija. Fudbaleri Banata odigrali su zaista dobru utakmicu protiv ekipe Inđije i slavili pobedu u prijateljskom duelu rezultatom 1:0. Dobra provera Zrenjaninaca u duelu sa neugodnim i čvrstim protivnikom Inđijom sigurno je dobro došla, kao i trijumf od 1:0 i nastavak pobeda u kontrolnim mečevima. Po svemu viđenom, konstatacija je sledeća. Gledali smo dva različita izdanja. Inđija je bila bolja u prvom, a Banat u drugom poluvremenu. Prvu priliku odmah na početku propuštaju gosti. Sa 20 metara šutirao je Dimitrov, a golman Bajić iz 2 puta hvata loptu. Uzvratio je sastav trenera Lacmanovića u 36. minutu, Slobodnjak Mihajlovića završio je preko prečke. Finiš prvog dela donao je novu priliku za crveno-crne i to ponovo iz prekida. Lopta je posle udarca Hrnjaka završila u rukama golmana Milinovića. Drugo poluvreme i ulazak rezervista, posebno mladog veznjaka Tripkovića, pokrenulo je igru Zrenjaninaca. Bolje se kombinovalo i pretilo golu gostiju. Posle promašaja Tomčića iz izgledne situacije u 52. minutu, kada je sa 10 metara pucao pored leve stative Bajićevog gola, ekipa iz grada na Begiju propušta kolosalnu šansu kada je posle centaršuta sa desne strane Stankovića iskusni Radivojević nekoliko metara iz čiste situacije loptu poslao pored gola Inđijeca. Bila je to najava gola, a do njega je zrenjaninski prvoligaš došao u 70. minutu. Kako je samo proturio loptu Tripković do svog napadača Markovića, koji je manirom rasnog strelca lobovo istrčalo golmana gostiju i lepim pogodkom postavio konačnih Banat Inđija 1:0, jer do kraja meča nije bilo nekih izrazitih prilika na obe strane. Namerili smo se na jednu isto tako jako agresivnu ekipu koja isto igra na rezultat, igra veoma dobro, duže vremena igraju zajedno i videli ste da su u pojedinim momentima mnogo opasan tim i naravno da sam srećan sa rezultatom koji smo danas postigli, ali kažem opet ima još vremena, ja u nekoj fazi naravno da nisam zadovoljan jer se poneki igrači još uvijek kako, ajde kažem, najjednostavnije zabavljaju. Znači, ne shvate ovo kao ozbiljan posao i to moram da izlečim jer videli ste da smo par puta izgubili upravo iz toga i iz njihovog zabavljanja izgubili smo lopte da smo doželi 2-3 kontre, ali srećom eto nije bila realizacija s njihove strane. Nova pobjeda Banata je sigurno veliki motiv za polene trenera Lacmanovića, kojima će u šampionatu pored znanja trebati određena doza sreće. Da ostvare zacrtano, a to je opstanak u prvoligaškom društvu. Let it snow and snow.